Hello dollar ke hindi tini nang thaik na nai je tai kaisa news market asung market no trending o choli tong khata je tam news himale 60 crore rang danasiri barmana Yubindra Chahal mar nai de divas ongnani je divas ongmani hinge phai ja kok busuk darati kubui busuk darati ya kok pura fake obno tui nang tin obidin bising te kaham ke sai khnai di nai question ta kabang mana tong tamo je danasiri barma bo 60 crore rang ni ba deserve dekhai kamo Oban sai sekang to pula kabang ma borong bakhaw na kabang ma question tong ta bahai ke danasiri barma bo Yubindra Chahal na hamta kaso keram sa yong la keram no bo bahai ke hamza kha o bole siur rang ni bagun hamza ka je danasiri barma siur rang ni bagun bo Yubindra Chahal na hamza ka hini omna ke je borong bakha kabang ma question sung tong ta Mon pare hai je depro danasiri barma ba Yubindra Chahal bo kuni kai jaka apro oma hekin boro wanso ka rang ni bagun Chahal na khata Oma heke kebangku borong bakhaw no sungmung ro ongkhor ka hingke chungtauk je article logo nungmani je 60 crore rang mar na je Yubindra Chahal danasiri barman akok busu arti kuboi anan thaka ke akok totally dolok apurano totally num fake amdai kunu news ongkhare khate tabuk Yubindra Chahal ba danasiri barman borok kuni tar kaglakha ofan chi divas de na kha ofan borok je media ofan phais borok niji official case statement chiriya ko bahike saima kha je Yubindra Chahal ba danasiri barma divas naman bagai je Yubindra Chahal danasiri barman 60 crore rang manin bahike article suima kha hino 60 crore rang danasiri barman Yubindra Chahal mar nai oban sai sikang te kongma rang mani tafano khaite 60 crore ro thangai batha kain bahike je newspaper ro cover khaiman So dolog na bomda ke nukhna je social media ko 60 crore rang Yubindra Chahal danasiri barman mar nai mani akok totally fake dolog abu kuno kobi kogya emne chong esuk jara saiman je Yubindra Chahal bai danasiri barman borok kuni ekhe tongya janja alka ka tongo haipan borok kuni ke fan je divas ni kogno tui saya khu official ke fan je statement dia kata borok divas na ka hinoi a news je 60 crore rang Yubindra Chahal danasiri barman mar nai je market rong ka asuk ma kheno je borok rok Yubindra Chahal fan ro asung market no danasiri barman turling khai ka market criticize khai lekhata yango kubai kok hinke abo totally fake ji kun fan jamta news ong khai ko danasiri barma ba Yubindra Chahal bro kunui divas ni kun kok ong khriya kho hain chi je social media newspaper hain chi faltu fake rong bro chapa yuta Tai chung asu jara saimano je Yubindra Chahal ni live belekhen cost nongkha belekhen nosto ongmane hai nong hima khata bori masa phayo je kaham imang phonu go boni porekhen je bakha sabaine imang rok sabaine thangi payo ek সময় এমতাই তমন যে Yubindra Chahal je T20 ni number 1 bowler tongman itai chance me mas ma thungi ka tabuk to bon number 2 soi ka number 1 Steve Singh soi ka ta Yubindra Chahal mas ma thungi ka bon number 1 jaga to nojak hinai bole Yubindra Chahal na tungtai tam sasine bono je unlucky man hini hinjak hinai cha je poila hike RCB o joton je highest wicket taker tongman RCB joton je number 1 bowler tongman bonom RCB rok ya kari rekha tai RCB team katak bahai bu situation bu condition klajak na joton saimano je 20-22 bosor ka wise pano IPL trophy pai manya tai je India team ma hai no same no je Yubindra Chahal ni lage pora belekhen Yubindra Chahal na belekhen do kari tongo je emne sa ta Yubindra Chahal na je tia song ko to ban tus mus thung ya tai ODI ni to bon mung ta ni se bon ODI format to tas mu thung ja T20 o chance mana je T20 World Cup boni mung talang chang hai pon bajaga ma thungya asuri mangsima tongke hinke aboni kasaro si je boni divas ni ko kongkhor ke busuk cost ke busuk bo jaga safar ma khai chang taul logna side mano Abani kasaris takte bahai hai je 60 crore rang ma nai je Yubindra Chahal danasiri barman hin news ongkhor ke to par wana ma sija kog no hai de tabung ke Yubindra Chahal ya obon tong si je IPL best performance khai nai te aboni tuini ni bo je India team comeback khai mana hai yang ke tai comeback khai ma galakta je dolog danasiri barman je 60 crore rang don je news ongkhor ma na totally fake ya kun koi kog ya danasiri barman belekhen je Yubindra Chahal ni loge belekhen chai khai khai tangai chai khai khai male je danasiri barman khorok एक समय टिकटॉक आर तंग बनो के पांची छिनी जबरो Yubindra Chahal बे हमजा लाइखा आपन छिमी Yubindra Chahal बनना खा आपन छिमी आसुक मारखेन जे पॉपुलर बनो जे बॉलीवुड गनां चांस मानि थांगा ता Yubindra Chahal नि बुरै danasiri barma पॉपुलर खा फेमस खा रां कमाइ खाइखा जे रां सान साइ अखु खा ता Yubindra Chahal न या करि पाइखा बेलाइ चाय खाइखा जे बेलाइ चाय खाइखा जे danasiri barma Yubindra Chahal नि लगे वो बहुत बुरा लगता है Chahal भाई के लिए सो को दल न ओ मेटर ताम सानम चुनक तलो कमेन्ट खाइ सादिता ताइ नक danasiri barman tam hin bola nang musuk bola di comment khayo